umfundisi Thaba yena bekakhalela lokhu kwetho lokwalo kwemfono akhalela kona athi yena akaboni inkosi emadlodi wathi inkosikazi wakhe ngimbenzelivers form ngagwabula-ke ikhona le nkosi wangathi yena ngabe kwakhokhwa kwanikwa yena le nkosi emadlodi yafakwa nguyela babazane wathemba ngathi babekhululeke uNkulunkulu sengimhluphe kakhulu ngingalali ngingadli lento yakho siyamumesisa lento ngithi ngiyalala lithi lelivi asiso isikhathi sokulala lesi mina ngiyasebenza ngoba-ke nami ngumuntu waseveni ngiphendule ngenhlamba lenkulu uNkulunkulu ngoba bekade kuthi kimi ebusuku angazi ukuthi ngikhuluma nabani ungako ngazange angishaye ngekuqalekiso wathi njenga noma ngangithuka kodwa lokusalako sengimzuzile. Haleluya, ngiyamthanda Jesu wangilekelela anginavalo nalento lena ngoba bengimuva lo muntu asho ukuthi hlabela shisa. Haleluya, athi abazalwane ngaleli bodwe lebekathi uNkulunkulu angiguqule ngale busuku ngedwa bagidza bagugula ngizokuthela lo parafini kwathi ngithi azange bonakale ngoba letinto leyo ungamakrembeleni kushagogoja kodwa lokwa ngathi ngithi ngiyakweba nometshiso make mfundisi wathela le 2 liter kwathi lavu sebakhona nalo mguqulo kwaphela kungakapheli neminute bazalwane bomakhelwane bami lapha ngesheya bebabisontweni kamfundisi Shongwe bajoyinile abazane bakhona ungena endlini bakhumule baphume endlini emakhaya yabo baya ngapheceleni kwalomfula ngoba niseceleni kwamfula. Haleluya, bashiswa bona lapha esenzeni lalomfula babesithole wagupha ngeminute kwathi guphu kwafika lapha kwaba sikapulusi lesikhulu lapha bokushayela amabhodlela thululela nomuthi phosa naletincede emabhodlela kwabuya lamahiya nebuhlalu wathela parafini ebazalwane bathi kuzethile washo umfundisi wathi malesithole kuzethile sithi shisa sendela ukuthi umuntu awuhamba ngale usidoje thina bazalwane hambe ukhulula lamahiya amjubhele bese uyabuya lapho uyahlabela uthi usindisile lento takushaya inhloko ufe sawubona ukuthi wena ukhona nokunye lokuwashobisile kodwa uma letinto uthi konke bangasali ngisho indibilishi ebazalwane kuyaphela lamlonyeni ngathi kucedza-ke lokushisa ngabese-ke ngiyahamba ngiyobhabhatiswa nangibuye ekubhabhatisweni uNkulunkulu wangigobela labomama abasithi inyanga batani netinto temadlodi kodwa bangigobela bahamba nami emkhathini neliviki kulelo viki engithindisonto lokushiswa ngako emkhathini nalelo viki ebazalwane sengibuyile embhabhatisweni bangishushumbisa ngaye equlu entsabeni eMangayane lapha kulamadwala bafike bahlala banaba bathi Malela Zulu sayingawe hambe uma lapha uyabathi bonke ogogo nabadala bomakwakho nabobaba wakho ubabitha ngamagama nangetibongo nawe namadlodi uyabatshela ukuthi wena awusabafuni wena awusaphahli awusachisi awusendi lutho kwemisimeto awukenzi nemadlisa. Haleluya, mina ngisalathi ngibaba laba besithole lo 2008 kwabe sekuvakale wayilisile uthi laba labangwabile funa abantu bawubuka emangwababo ngoba kwabe sokuvula umgwaqo khona lapha lamangwaba lawasedibhini akuzange kimi kuvume niyangive bazalwane akuzange kimi kwele kuvume uthi ngiye lemangwabeni ngagcina ngokungwaba ngikontrola ngilento lelebe ngiyivikhathela lempele lami. Haleluya, ngoba uma ngihluleka umlalela nomuntu lomtshela inzaba incenye ngangifika la abaZulu ke madlodo kunenzuzo kodwa labo mama ngabatshela ngathi mina kithi kunenzuzo la mfuleni la ngiyayibona lesikhathi ngisengakathwasi engilala ngikwatile ite iphumele emgwenyane ite ngale nyelanga iphumele le ngakamagugu le ngetulu kwale blow iphume inzuzo ite lapha kimi ifike imfokote letinsi imfokote ingane ngikwatile. Haleluya, uma ulahlale
uhlala njengemva awuthuthe ngoba ungathuthe uvula igebhu ingani elamadimoni ukubamba kwakho nakuthi kuyakhohlwa akusona dabula ngiyamnxusa uNkulunkulu uthi akabasitebo babenya ahlale Jesu bamembathe haleluya bona lento iyabulalana ngisho njalo iyabulalana uma wena kholwa kwakho ukuncane iyakuhlula lento haleluya kodwa uma umthanza Jesu unamathele kuye uyathwalisa nginaloko bazalwane kuthi uNkulunkulu akasite sokudabusa sihambe siyolwa lempi haleluya Papa Mani Bo, Papa Mani.